Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanio Tartu az kya para Mahool. आज क्या परवश माहौल माहौल क्या गाव ओंद पोक यानी ओंद पोक गस हमेश के लिए साफ थाउन छोट गसन गलाजत गसन बदरव ग साफ करुन तरह फिक्र सोन ओंद पोक लिहाज साफ आसन आज कोरोना वायरस यह वायरस दूर गसन खतर से जरूरी सफाई था पान वो गज दूर बिहुन तथ wana माहौल साफ थाउनुक तरीक लिहाजा सानि बापत क्या कर सी बुत्र बेशुमार जुव जत यथ माहौलस मज आसान यमन जुव जतन हंदिन जिंद रोजन तेले मुमकिन ये माहौल साफ तेले मुमकिन ये बुत्रज पे साफ आब साफ हवा साफ ओंद पोक आसि तेले यम चीज मुमकिन हवा आब तो ओंद पोक जुव जत सोन माहौल बनावा जुव जत अकिस पे गोबरो थावा दारो मदार इंसान करा खेवान चोट बत फूल माछ दोद माज थन बेतरी सारी चीज अथ पे हना सोचो यम सारी चीज अंद पे जानवर तो जानवारन दिवान ऑक्सीजन सानि खतर सोन माहौल साफ आसि तेल रोज ऑक्सीजन कलियत ग्लूकोज हेको तेल साफ माहौल आब सानि खतर साफ आसन जरूरी आबस मज गछ न गंदगी त्रावनी की क्योंकि कुल पाने पन गजा गोबरो बनावा ख्याल थो कुलन छावन कोकर बेतरी खेवान कुल खेन वालन जानवरन वनान घास खाव मगर अत जत हंद जानवर बे जचन हंदन जानवरन खेवान तम गई माज खाव मिसाल माज खाव जानवर यह हांगल रूस कट तीर छावन बेतरी खेवान सब्जी खाव तो माज खाव जानवर केम कृल तो कुलन सत रोजान सारवो खत ज्यादा कुल हैवान जंगलन तो समंदरन मज रोजान यम जुव जत हेकन तेले जिंद रूजित सेहतमंद रूजित ये सोन माहौल साफ आश लिहाजा माहौल जरूरी जुव जतन पान वो गजाई रिश्त यह रिश्त क्या सनान यह रिश्त खेन हाकल मिसाल खेन हाकल घास हालव सरफ मी बज ब्या खेन हाकल हांगुल घास यानी खेवान हांगलस हांगुल खेवान घास सब्जी खाव सब्जी तो घासस पे वारियान जचन हंद केम फावान तमन केमन खेवान गोबरो चर दुनियास मज कि इंसान चरन खेवान कावन खेवान माज खाव आम पट घास खाव जानवरन तो जानवारन खेवान मगर कुन माज खाव बेस खाव जानवर तो गोबरो खेवान अत कुन थो खास तवज्जो मिसाल गाड़ खेवान केम लक्ष्य गाड़ बजन गाड़न खेवान गाड़न हापुत खेवान इंसान सारे जुव जत जमीनस पे पन पन्नी जाय कत जुव जात छन बड़ या फजूल यमन कह मायने माहौल सारवो खुद ज्यादा ददार वातनावा इंसान माहौल ज्यादा ददार वातनावा इंसान पन्ने तरक्की खतर पन्ने
پن ترقی ژھارن مۄکھ انسان انہِ کھلہِ کُلٮ۪ن کران قتل یعنی کُلٮ۪ن ژٹان پنُن مطلب یِروٕنۍ ناو چھُ تھاوان اتھ کٔرِتھ اگر ماحول یِتھ پٲٹھۍ برباد گژھان روٗد انسان ای واریاہن پریشٲنین منٛز ہٮ۪نہٕ جنگل مۄکلن روٗد پیٚیہِ کم گوٚبرو روٗد کم فصل وۄپدِ کم سہلاب یی زیادٕ تہٕ غذا گژھِ نایاب یم سٲری سرسبز جنگل ریگستان کُلۍ ہۄکھن لہذا آب تو آش ہوا تو آش اما زندگی آش نہ کینٛہہ آب آش ہوا آش اما زندگی آش نہ کینٛہہ یہوے چھُ وقت زِ زوراو تیلے انسان ییٚلہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کیٚمۍ کرۭل چھُ تیٚلہِ چھُ انسان ییٚلہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کیٚمۍ کرۭل چھُ ماحولُک توازُن گژھِ ڈنگہِ روزُن